nkuko mumaze kumenyera kanya nk'akangaka tuba tugiye kureba ibyasohotse mu binyamakuru bitandukanye kugira ngo nawe umenye ko isi imeze muri rusange n'iki kiri kuvugwa hirya no hino ku isi. Aho duhereye mu Rwanda urumva Nyagatare umwana w'imyaka 2 yishwe aciwe umutwe aranashahurwa. Abagizi ba nabi mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Tabagwe bishe umwana w'imyaka 2 n'igice bamuciye umutwe banatwara bimwe mu bice bye by'umubiri birimo igitsina n'ururimi. Ibi byabaye kuwa kabiri w'iki cyumweru umudugudu wa Runyinya mu kagari ka Nkoma mu murenge wa Tabagwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Tabagwe Munyangabo Celestin yabwiye ikinyamakuru Igihe ko uwo mwana bari bamubuze aho abonekeye basanga yapfuye yakaswe ijosi. Yagize ati yabuze kuwa kabiri ku manywa ubwo nyina yarari mu murima nawe ari iruhande rwe haruguru y'ingo zihari. Umwana yaje kubura baramushakisha ntaboneke, yaje kuboneka bigeze hagana saa 4 z'ijoro ubwo umuntu yajyaga mu musarani akavuga ko abonye ikintu kidasanzwe, barebye basanga no umubiri wa mwana. Yakomeje agira ati twaje gukurikirana umwana tumukuramo dusanga n'abagizi ba nabi bamwishe bamukase umutwe barawukase bawukuraho n'ibice by'umubiri tutabonye birimo igitsina ndetse n'ururimi rwe. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko ubugizi bwa nabi nk'ubu udasanzwe muri uriya murenge ngo ni ibintu byatunguranye cyane. Hari abantu 3 bakekwaho ubugizi bwa nabi bahise batabwa muri yombi mu gihe umurambo w'umwana wagejejwe mu bitaro bya Nyagatare kugira ngo usuzumwe. So bwa mbere mu karere ka Nyagatare hagaragaye amarorerwa nk'aya kuko mu mwaka ushize mu murenge wa Kabatabagemu umugabo yasanganywe mu nzu ye imirambo y'abana 4 babaturanyi be. Ibaze nawe ubwicanye ndengakamere ntabwo byoroshye na busa. Ahangaha rero naho ni muri Nyarugenge. Umwana witwa Mugisha Happy imyaka 9 wigaga mu kigo cy'amashuri abanza cy'Intwari giherereye mu murenge wa Rwezamenyo ngani mu karere ka Nyarugenge yatwawe na ruhurura ubwo yari kumwe na mugenzi we bavuye ku ishuri. Nanone kugeza ubu ngubu rero yaburiwe irengero. Uyu mwana rero yigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza yatwawe na ruhurura ahitwa ku gikontineri mu kagari ka Buguru. Ahangaha ni muri Rwezamenyo yatembaga cyane kubera imvura yari iri kugwa ubwo abanyeshuri bo mu mashuri abanza bari batashye. Umwe rero mu babonye uyu mwana atwarwa na ruhurura yabwiye ikinyamakuru dukesha inkuru umuryango ati uwo mwana yari gukinira mu mazi yo ku ruhurura gatoya kari hafi ya ruhurura nini, hanyuma aranyerera amazi ya ruguru ya ruhurura nini aramutwara. Twagerageje rero kumwirukankaho ngo tumutabare ariko amazi yari menshi cyane, dutabaza abandi bantu bari hafi ndetse no ku murenge wa Rwezamenyo ariko birangira adusize. Ni inkuru ndende rero ariko ikigaragara nuko na mama we yahamagaye ku ishuri abwira maîtresse atese wamenye ku byabaye kuri Mugisha umwana wanjye, aramubwira ati ntabwo nabimenye. Aramubwira ati ruhura yamutwaye. Mu mama rero yahise asohoka mu maîtresse nyine ajya tabaza ariko asanga nyine amazi yatwaye umwana kandi inkuru yabaye kimomo yuko umwana yabuze. Umuyobozi rero ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge wa Rwezamenyo Madame Dushimere Demta yabwiye umuryango ko uyu mwana akimara gutwarwa ni ruhurura bahise babimenya we n'umuyobozi w'umurenge batangira gushakisha abantu bo kubafasha gushaka uyu mwana ndetse banabimenyesha inzego zishinzwe umutekano. No kwihangana muri rusange ko ntabwo byoroshye. Ubwo n'ababyeyi ariko bagerageze babwire abana ko gukinira muri ruhurura cyane cyane mu mvura ari bibi kuko byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Uretse n'umubyeyi wawe reba nk'abo bantu bari baraho hafi babona abana bakinira mu mazi bakabihorera, numva nabwo ni ikibazo. Umuntu agomba kumenya ko ari umubyeyi kandi agafata inshingano. Umwana wese ni nk'uwawe. Dukomeje kandi ku kinyamakuru Imva Nshya Kamonyi imiryango isaga 600 igiye gufashwa kubona aho gutura heza. Ni byiza cyane. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Kamonyi Tuyizere Tade avuga ko hari imiryango 608 ituye mu nzu zidakomeye bagiye kubakira bafatanyije n'abafatanyabikorwa
ikazatuzwa heza kandi bigakorwa mu gihe cya vuba. Mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyo gahunda ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi n'abafatanyabikorwa bako bihaye amezi 4 yo kubakira abatuye mu nzu zishaje bagatuzwa aheza nka kimwe mu bibi byavuye mu biganiro by'impande zombi byabaye. Nkuko tuyizere abitangaza avuga ko izo nzu zizaba zuzuye mbere yuko uyu mwaka w'ingengo y'imari urangira, ngo n'umwaka w'ingengo y'imari 2020 kandi ukaburangira mu kwa 7. Yagize ati umusanzu duteze ku bafatanyabikorwa ni ukudufasha guhindura imyumvire y'abaturage, kuko hari aho usanga ibati rimwe ryaravuye ku nzu umuturage akavuga ko ategereje ubufasha azahabwa na leta kugira ngo asakare. Imyumvire igomba guhinduka. Perezida w'ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu karere ka Kamonyi yitwa Twagirayezu Calixe avuga ko uruhare rw'abafatanyabikorwa ruri mu buryo bubiri. Ati hari iteganya bikorwa riba ryarakubiwemo gahunda zikorwa mu mwaka, muri ibyo hakabamo abazabikora n'imiryango bazakoreramo ibyo bikorwa. Yongeye ko uburyo bwa kabiri ari ukugoboka abaturage bahuye n'ibibazo bitunguranye bikabasenyera cyangwa abafite inzu zishaje kandi batishoboye. Ati iyo hari ibiza bije bitunguranye nibwo tuganira n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo dufatanye natwe dutange umusanzu wacu mu kubaka no gufasha abo baba bagizweho n'izo ngaruka zibiza. Usibye imiryango 608 ituye mu nzu zishaje, ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi buvuga ko hari indi miryango 301 itagira aho iba igiye guhita yubakirwa vuba kuko akarere gafite ingengo y'imari yo kububakira. Ntabwo se kubaka muri iyi mvura bw'urumva bwo nabonye n'amarufu suzume neza nyamuneka, kuko ushobora kubaka ugasanga iyo ngengo y'imari hatikiriye ugasanga nibyo byose na ya miryango bashaka kubakirwa vuba ngo bihaye amezi 4 gusa kugira ngo bikore usiganwa kugira ngo ingengo y'imari irangire ubikoze. Ariko si muri iki gihe cy'imvura ko twabwiye ko imvura izagwa ari nyinshi kuva muri Werurwe kugera muri Gicurasi kandi amezi 4 mwihaye ubwo harimo 3. ubwo rumva izo ntego zanyu ubwo zizagerwaho musuzamane ubushishozi. Bisa nabonye na za ruhurura zikomeye bari kubaka ziri kugenda zitenguka. Urabona hari mu Kanogo ari ruhurura nini cyane bari gukora, ariko kubera imvura ya buri munsi ntabwo irangira. Dukomereze rero indi nkuru ni ku muryango akadomorawa. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa kane w'ejo washize tariki 12 Werurwe ku mbuga nkoranyambaga habyutse hacicikana amafoto y'imodoka ya polisi y'u Rwanda yataye umuhanda ikagonga umukingo. Umukindo. Polisi ivuga ko nyuma yo guperereza cyabiteye aribwo izafata icyemezo cyakorwa. Iyo rero witegereje aya mafoto ubona ko byabereye hariya ku Gisimenti. Amahirwe rero nuko wayitwaye we nta kintu yigeze aba n'umukindo nyine ntabwo wigeze wikubita hasi. Ku rukuta rwa Twitter polisi yanditse ko hagiye gukorwa iperereza ku cyateye iriya mpanuka, wayikoresheje akabihanirwa n'amategeko. Umuturage rero ukoresha izina rya Baringa 12 kuri Twitter yandikiye polisi ayibaza ibyerekeranye n'iki gikorwa cyangwa se n'iriya mpanuka. Yandika agira ati iki nicyo bita gerayo amahoro, don't drink and drive. Iyo umudriver wanyu akoze ibingibi mu bikoraho iki. Polisi yasubije ko hagiye gukorwa iperereza ku cyabiteye, hanyuma uyu muntu agafatirwa ibyemezo. Impanuka rero yabaye mu gihe polisi yatangije gahunda yayo yagerayo amahoro, ivuga ko kandi polisi komeza ivuga ko iriya gahunda izamara igihe kirekire igamije kumvisha abaturage akamaro ko gukoresha neza umuhanda ku bantu baba batwaye ibinyabiziga cyangwa se bagenda n'amaguru. Arabizi ko kugenda wambuka umuhanda witaba telefone ni icyaha gihanirwa n'amategeko. N'ibindi byinshi, izindi ngamba nyinshi zagiye zifatwa nyine muri gahunda yagera y'amahoro. Uretse ko agisida nyine bibaye ntawe siga inyuma burya nta nubwo umenye uko bigenze. Ntabwo wavuga ngo polisi n'ibidukanurwa gahunda nabo ni abantu kandi ibyo barimo n'ibinyabiziga. Birashoboka ko impanuka yaba ko ari we wese. Dukomeje kandi mu Burundi abasirikare 36 b'u Burundi bavuye mu butumwa bw'amahoro muri Somalia bahise batabwa muri yombi.
Abasirikare 36 Burundi bari bavuye mu butumwa bw'amahoro muri Somalia batawe muri yombi bakigera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura nk'uko amakuru yatangiye gucicikana hirya no hino abivuga. Mu basirikare bafashwe harimo abaofisiye 5, abagore 2 bivugwa ko bakuye inda muri Somalia aho bari baroherejwe mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri kiriya gihugu. Bakaba bivugwa ko abo bagore n'ababateye inda bakurikiranyweho icyaha cy'ubusambanyi. Urubuga SOS Media mu Burundi dukesha inkuru ruvuga ko iritabwa muri yombi ry'abo basirikare ryabaye hagati ya tariki ya 4 na 5 muri uku kwezi kwa Werurwe. Amakuru muva mu gisirikare yavuga ko abandi basirikare bagenzi babo muri iriya tsinda bashinjwe ibyaha birimo kwiba lisansi, amasasu, ibyo kurya bigenewe abasirikare no kubarinda. Urumva ko rero ntabwo byoroshye kuva mu butumwa uzi ko ugiye mu muryango wawe igihugu kigiye gushimira ko cyagutumye ahubwo ukaza wisanga inyuma y'amaferabeto. Ni hatari. Hanyuma rero indi nkuru iravuga ku baturage ba Irani nk'uko amakuru ava kuri iki gihugu cya Iran avuga ngo nibura abantu 44 bamaze gupfa bazize kunywa inzoga nyinshi nyuma y'ibihuha byagiye bigaragara bigakwirakwiza hirya no hino mu gihugu ko bishoboka ko kuvura ibingibi ngo bishobora kuvura cyangwa se bikarinda kurwara indwara ya coronavirus kunywa inzoga nyinshi. Nubwo rero kunywa inzoga bibujijwe, ibihuha n'ibinyoma byakwirakwije mu gihugu hose no ku mbuga nkoranyambaga ko kunywa inzoga nyinshi bishobora gukiza cyangwa se bigakumira coronavirus. Ibingibi byagaragaye cyane mu ntara ya Guzestan ni muri Alborz. Izi zikaba ari zimwe mu ntara z'iki gihugu cya Iran abaturage bari kugerageza kwirinda icyorezo cya coronavirus. Nk'uko rero ibiro ntaramakuru by'igihugu IRNA bitangaza iyi nkuru ngo mu gace kamwe k'igihugu ka Kyrgyzstan ahangaha abantu benshi bamaze gupfa bazize kunywa inzoga nyinshi kurusha abapfuye bazize coronavirus muri ako karere. Aho ngaho kandi abantu barenga 30 barapfuye bazize barapfuye, abandi 18 nabo bazira iyi virus. Urabona ko umubare muremure ari w'abanyoye izi nzoga ngo baririnda, naho 18 nibo bazize iyi coronavirus. Iki gihugu kandi cyo mu burasirazuba bwo hagati ni kimwe mu bihugu byibasiwe cyane na coronavirus cyangwa se COVID-19 gihanganye n'ikibazo cyo gukumira iyi virusi, aho kuri ubu ngubu gifite abantu barenga 8.42 bemejwe ko banduye kandi byibuze hapfa abantu 291 guhera kuri uyu wa kabiri w'iki cyumweru. Nuko rero ngayo nguko ukiri kuri ibyo ngibyo bivugwa kuri coronavirus. Rero muri Kongo abantu 109 bahuye n'umuntu wanduye coronavirus nabo bashyizwe mu kato muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo birinde ko iki cyorezo cyakwirakwizwa muri kiriya gihugu. Ni nako kandi muri Canada Minisitiri w'intebe wa Canada yashyizwe mu kato atinya ko umugore we yamwanduje coronavirus. Urumva yuko naho bitoroshye mu gihe kandi urumva mu Bwongereza umutoza wa Arsenal akaba yitwa Mikel Arteta yanduye coronavirus. Ubuyobozi bwa Arsenal mu Bwongereza bwatangaje ko umutoza wayo Mikel Arteta yanduye icyorezo cya coronavirus ikomeje kwibasira abatari bake hirya no hino ku isi. Urumva ko ntabwo byoroshye. Corona ni birebire cyane, Imana yonyine ikwiye kuyidukiza. Imana ni ukudusanga niba hari n'ibyo twacumuye katubarira, kuko baravuga ngo n'ubundi iyo wacumuye ugasaba imbabazi urababarirwa.